إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادو موضوع كي ألون من مجتمع نوحن بين جيفا موضوع ميادوس آياتك هذه آيات قلوم هوري حكم فلو باب بالبونو سبب قلة واهك ألون جنسه تو بدانا ألون من مي حادثاتكم عبرين حاصل كرنجه هذه ألوغن منجه خانتتا الله تعالى رسوا موجا بهتم تكا متوير صحابين مي حكم فرتكا بس فرتكا عمل كربوما كيامم وبداعتموغا آواس وبداعك ميمبر ألون منا مفيدا ألوتكون إيجنده هذا ميادوكه مي واهك غوليفاوني بانغورا حرام كربومگه آيتا باوا دبونو حادثاتك يقولون بدايروغا دوبت يخون ما بكما إسلام دينوغا شريعتوغا حكم فلوتا باما دبومگا تدرجوغا أصول أبي حرفة كفو حرفة فيولا كفو فيولا بيان كربومگس ميستكونا أحكام تكا حكم فلوتك أمر فلوتك عمل كرم فسيح معنى قطوك متين ما بكما إسلام دين بابا دبون ألوكم فرد كربهم غايا أدي الله تعالى نهي كربي كانك نهي كربهم غايس ميكان وطيمه الله سبحانه وتعالى وحي كربا فبه وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا القرآن واقعي कले के फाणु में च बांवा दे बुनी ऐ लस्लाहुं कियावा विदाल मट्टका आदि वाकी वाकिन तिमन अस्कांगे है कुरान बाबा देवी मीस्त कुन्ना एक इफार मतिंग एक हुकुम फुलता फसीह कमाए को अमल करे न हुकुम फुलते कम का लेवु मट्टके मी आयतों के तफसीर का इब्न कसीर रहमहुल्लाह विदालवनी कुरान बाबा दे बुनी मीस्तांगे तेरे का हिंगमुद्दे हादिसा तका कंकमंगुरी बयान को देव में कम गया उसे दे सुवातों के जवाब तक के कुतुका नबी कम गए तेवीस आरों के तेरे गए कुरान बाबा दबन फिटुने सुरे गोस कुरान बाबा दबन निमिगन दिए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दूकर भी आरों के तेरे गए मैं तेवीस आरों के तेरे का कुरान के हुक्म फुड़ता वाकी वाकी बाबा दबूंगा मीस्ता कुन्ना अल्लाह ताला लब्बाफा बड़ो रहमत कंगे गंदे अदि ए अहकाम तक मीस्तकुम फरितवे ए अमलु कुरम फसिह बुंगे कमुगा हिमेने कमे उम्मुल मुमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा गारे रिवाबे गंबे एकमना विदालोनी इन्नमा नज़ल अव्वल मा नज़ल मिन्हु सूरतुम मिनल मुफस्सल एमे फरतमा किर्स कुरान बाबा देबने मुफस्सल के सूरत के मुफस्सल की कुरान के सूरतों के दिगुमिना कुरान के सूरतों के तरतीब बदारोगा एमे फहतुम अन्ना खुरु सूरत मुफस्सल के सूरत के तेरेगा हिमननी अलुन दिरुवाने वहाँ कया सोर गया नरका के वहाँ तका निस्ता कुन्ना अकीदा के कंतत्व का बयान को देवा हुक्म फुलता आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदालवानी फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नारी हत्ता इदा साब अन्नास इला इस्लाम नज़ल अल हलाल वल हराम ए सूरत होगा सोर गया नरका के वहाँ का तबेदे मिस्तकुम इस्लाम दीन कबूल को जमात दीन बनमुं हलाल हराम के हुक्म ता बाबा लेबन फटवे वलौ नज़ल अव्वल शैइन ला तशरबुल खमरा लक़ालू ला नदा खमरन अबदा एम्मे फुरतान बाबा लन हुक्म फुड़ता हुआ तेरेगा त्याबानी हम बंगुरा नगोशे
efadam wahi kore binam mistakim buni hai timamenna du'a kas bangura bim hutte nu devena walau nazala la taznu laqalu la nad'u zina abada emme furtan baba lemnu hukum furto terega tiaba mi zina nu kurashe efadam wahi kore binama mistakum buni hai timamenna zina ke amal du ko nu devena efadam jahiliya zamanu ga mistakum wani fahisha mutaka munkarataka devi hifafa jahiliya zamanu ga arabinna ki bangura buyma devi hifa ekama aadave fa wabai sahabiyun ke terega ves ekamun imtihan kurefa wa bebe kanun tibbe begotun abu mihjan al-thaqafi radiyallahu anhu mi sahabiya bangura to ke kantauga kurimati vivahan katoge terega aade bangura haram kuramuge kuriga jahiliya zamanuga islam muge kuriga mi abu mihjan al-thaqafi radiyallahu anhu vedagati e bangura da devi hifafa e bangura dan edict wefa bekade kamba hemima ekadege faanu ge dari kalunna wasiya kura kamgavi vidalwe lemba horwa vidalwe ida mittu fadfinni ila asli karmatin timam marwejjanama mebis kadur velegge buduga timam baludashe turwa idami ba'da mauti uruqaha e mebis kadur veluge muutakum timannage kashitaka komnes fada rahate kuretoy wala tadfinni fi falatin fa inni adi timam husbime ganota gabrustanaga walu nudashe fa inni akhafu idha mittu alla adhuqa timam maruma foga e banguradum etikole nuboydane tibirugane ekama devi hifafa mistakum mutti biwaru kulliyakan ifarum bangura haram kurumna mistakuna e hukum furtaka amalu kuran undagu bis ekan Allah taala danwadi matibe Quran babe wakiwakin tevi saru terega bamba lebum ge hikmat uterem simene mistakuna fasihawane fadan lui fasayagutuga e hukum tababa levu e kuga labata khun adoswa bangura baba levnu marhala utereng emme furtam kamakabbe danna bekal vidalwani e bangura duge wa ka Quran ga dikure kuramne mistakun kaabe hada takati ge tereng himene echege gutuge embima nahsuratuge fastolas hafana to Allah taala wahi Quran bamin thamaratin nakhli mebis kadur me khadur rukuge mevaya wal a'nab mebis kadurum tattakhiduna minhu sakaram wa rizqan hasana tebamihum ragalu buimaka ade ragalu ka takech kamuga e tak egasgauge meva tebamim beenum kuramu emima kadura mebis kadurum tattakhiduna minhu sakaran ege nagalu buimegge magmene buing Allah taala sifa korabani sakaranne ega buimuga wa sifayan nisbe koraba bangura emme furtama haram kuravuno ayatu gawani mistakum kura suwala ka jawabu devum adi bangura duge gellumuge bodukam bayan kor devum ehmima riwabege ngade sahabinge tere bay bekal vidalo mi bangura duge sababu mistange mudala emisonge buddhiya gellumve mistange meduga akhlaqi gotum gos piyanu da kankan hingay endu Allah subhanahu wa ta'ala furtamanu mistakuna bayan kodaba wahi korbi yasalunaka anil khamri wal maisir bangurala juaya behe gotum kadek fana mistakun sual korabwanate ul kadek fan vidalore fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi kadek fan vidalwashe e dekamuga bodu faafeve adi mistakunan hori manfaa'eveswe wa ithmuhuma akbar min naf'ihima ehne kamaku ede kamugawa faafa verika ma bode ekamugawa manfaa'evure tabata khuna khutum nikam visnalaba alugon menge mujtamaga mi local tourism fatur verika aamuve mihun dirule rattauga ves guest house tan hedumuga wahaka emme furtama rajyaga hingagan doswaruga local tourism mi anna tourist unnavves bangura libene gota guest house tawga ya mi city hota tawga
bangura aamu kurma bayku wakadatu kuramundiya adi emiyoge emme bodu dawa ek vi rajyang emme bodu iktisadi gotum faida kuraichaki tourism ne faturu verikame en faturu verikam huras galene bangura anu vikkanama nabete akhum alugon men dekkiwa kennu meke kirit Quran Allah taala mistakunna bayan koddebani ekamuga ave manafi'u linnas mistakuna hori manfae ekamaku iqtisadi gotun kanka min kuraruga faadaya gelluma ala kiyaruga egendibe faada vure gellum intihaya bodiya ei faada kamuga nos badana baygu emma miyatu kamotala wahi kurani ege iqtisadi faadaya iqtisadi gellumuge wahake vesnu miyatu kamotala wahi kurani banguradum mistakunge hashiganallibe gellumuge wahake vesnu nizamanuge mi doctori farwaga tere dirasako dene gane fabe e banguradum insana ge hashiganda buddhiya etake gina guna gellum waka e gellum ge waka e mutta Allah taala miyatu ge waikurane kul kalege fan vidana fihima ithmun bodu faafaen ekamugave wa manafi'u linnas mistakuna faada vikam adi e faafa ma bode ge faada bure em ekam ge faafa verkam bodu mum iman kam ge hal verin ekama duraddam fish e faafen aragatuma be kadum bedumen be nudabba miyata gulumen nekkam ganes banguradu ge nubaka nabi sallallahu alaihi wasallam ummata bayan ko debba hadis kurawani al khamru ummul khaba'ith banguradati huriha hadi mududaru amalegge mamme asle feshume huriha hadi mududaru amalegge aslaki bangurade nota mastuwa takeche ehm bima ekamuge faafa verikan india bodu adi Allah taala bani fahish amal taka ekankamuge faafa verikan bodu emme amal taka haram kamekam ga Quran ga bayan kuraba devana marhala ga Allah subhanahu wa taala misakunna bayan kodevi mastuwegen wa haduga namadu erumaki koggem bane kamen nunka mikan hingamundiya gotaki maragina bekadun ekamga hori faafage bodukan engebumun ekama durali vinama es devi hifa ekama ngaadave edictu efaama bay faratakun bagura namad ni benu kuramundiya sida harame nubosha anga fanwatibe eya ekuga mastuwagen tibba bay sahabin namadan ara Quran ga kiye nukiye chennege ayata kiye hisabadiya bay riwayat gobe etanum bekada ko namadan ara wada men qul ya ayyuhal kafirun suratuga la a'budu ma ta'budun ge la nuda a'budu ma ta'budun tebe men alokon kura exerti man mesalokon kurani efadan kyun mastuwegen bahaduga ek kalima la ek kalima ekani vettunima demmuli maana ekko goswegen diye hisabun Allah subhanahu wa taala devana hukum fulo angavani ya ayyuhalladhina amanu e iman wajibiskunne la taqrabus salat yabami namada karin washe wa antum sukara mastuwegen ba haduga hatta ta'lamu ma taqulun yabami hunna kiyenu kiyechen enguma danden efada evara buddhi jehuma danden yabami namada karin washe iman kamuge hodverina namada karin nueve ebbe samadaki ebebe kadum kuram benu wa kamennu ebebe kadum e amal to ka dura je wadagen em faaf verekam ge sababum bagura buima maswata ke cha dura je wadane be kadum namatuga pura seletive muslimun namadu nukura wagutte madu em bima namadan hura sele amal to ko ebebe kadum dura je wadagen namaves bain namata ngane namada demeduga digu wagute be misada kaisha namada fo fatis namada demeduga nota fatis namada fo mendur namada demeduga e wagutto gas mangora ippawa e balla bekadum e devi fatiti be bekadum ya duru hedeve wada nuganne adi e bangura boyegen tibe haluga mi mastumun kura kantata ebe bekadum skurabe ege tereka haradu kiya ebbe ko anebbe ka ವಾದ ವೆರಿಕಮುಗ ಹದ್ದುಫಾನಳ ಗೊಸ್ ಫಖ್ರು ವೆರಿಕಮುಗೆ ಬಸ್ತಕ್ಕಿಯ ಮಿಸ್ತಕೊಂ ಲೇ ಹೊರುಮ ಹಮೆ ಕಂತಕ್ಕ ದೇಬ ಮಸ್ತುವಗಂತಿ ಬೆ ಹಾಲುಗ ಎಂದು ಉಮರ್ ಗಿಫಾನ್ ವದ ಬೆ ಬೇಕದಂ ಎ ಬಂಗುರದುಗ ಸಾಫ್ ಹುಕುಮೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆಂಗೆ ದಿ ದುಆ ಕೊರಬ ಮುಂದಿಯ ಎವಾಕ ದೆ ಬಾದೆ
timmana marhala ki saafu sida bahum Allah taala bangura haram kurumu e ilahu wahi kurani ya ayyuhalladhina amanu e imam je mistakunne innamal khamru banguraya wal maisir juwa kuluma wal ansab alukan kurangengule hilataka wal azlam nasibu bedama gengulunu dunidanditaka ebami nasib balan gurutudan gengulunu dunidanditoga maka rijsum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun mihuriyata ki rijse hadin mududaru takeche min amali shaytana ge amal tawteremba fajtanibuhu ebami takecha duru hedi bash bangura Allah bes wahi kore duru hedi bash alon mangadom zina wasallata wahi kore karin washa wala taqrabu zina zine haram ke nungengebi zine ya kariwa evves kamaka alon men karinu amru korebi bangura da bes karinu man amru korebi adi bayan koddebi innama yuridu shaytana edekan kashavari ay yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir tiyabami honge meduga bangura da juwa kulumuge beenun hifagen tiyabami honge meduga adawa terikama ruliverikam fatura shaytana beenumani bay mufassiru vidalon emme fortamanu bangurada medu suwal kuramun hinduga boduwegen ba faafeka adi manfaiwa mahaka bayan kurun hinduga ekom faafeka ngeyatu gandetas emme fahum rahadaga miya pakora bangura ben huttadama kore amuraje hegen al maida suratuge nuodi hay ibnatuga wahi kurabba faevaniye ega faaferikam e bangurada juwaage sababu miistonge meduga adavetterikama ruliverikam mufaddai efade kankamun durelima hembima nobet akhun maida suratuge nodiya wanatuga bangurada juwa kuluma alugan kurangengule hidataka nasib badagengule dunitantaka mitakati haram kurevi ayatuge fahubaga tin kalima ebabe haram kama dalil kura rich hadimudu dartakecche Miummatan Allah Taala halal kurevi halalan tayyiban halal rangal takecche em hadimud dar takete keum haram kuraba fule min amali shaytana ge amal tawtare ngimene kameke Quran ge tangayat Allah Taala wa kuran la tattabi'u khutuwati shaytana ge fiyawal takattabanu asha shaytana tabanu asha shaytana ki lakum aduwwun mubin tibami onamuri faaluwegen ba aduwweke fatakhiduhu aduwwa enake aduwwekam gatebami dekesh shaytana ge fiyawal takattabanu man amru kurabagane fajtanibuhu duruhe divashe hem vima bangura haram kuregen die nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko debi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun mastu akomme echaki bangura khamr adi komme khamra ki haram echeke me baabale mun sabab no te me dalanu me waakaga tebe mun kiyadem beenuwa waanga tatoren himene ekkamaki saad bin abi waqqas matweregen ma sahabi geteren bekadaku vidaloni ataitu ala nafarin min al ansar wal muhajirin edduaka muhajiruna ansar bekadunge jamaataka kwati man kadefan wime den ebekadu vidale ebekadum vidale taala nut'imuka wa nusqika khamran ingare harmenna ko kaabe bangura boy hadana ade bangura haram ke kuriga wadalika qabla an tuhram al khamr bangura haram kurum ke kuriga misai muslim ge riwayat den saadu vidalwani timan kadefano emiunna ko emiunge bustana ka diame ehde bustanuga fihafa wa jamalu bolen mote adi yakuga ebami honge kambarega bangura hutte den timammen egen ka adi boy hedime den mistakun ka boy nimuma fauga me riwayatuga ege tafsir ne tasbih riwayatone mistakun wada kiya fakhruge bastabune haradu ke adamundiye me riwayatuga wani faqult timan kadefanu dennevime al muhajiruna khairun min al ansar muhajirun ne maabege mani ansariya bekadunna bure ebbe kono beka timam memne moli tiba me ona bure efadan wada kiyam fara mi shaytana bangurol ge sababu misanga meduga kuram benuwa kamaki ruliyere ka mufeddo saadu ke fanu kare ka miyak suwal kurani ale moli muhajirun he yeno ansarun he saadu ane dale ebe shakkennete muhajirun ansarun nabure ma mabbe ke muhajirun nate endo ansar ebe kalu ke tere be kala ko ekam ge ruliyere kamuga korimati goy jamalu bolum kashigade naga timange nefatu ge jaha zakham kollafi
e mastuge haadatuge ebe kan tiben koramunda kanta den ekamuge khabar timam wadaage nabiy sallallahu alaihi wasallam shakwa den nabi ehindu ekama gulikan Allah taala miya bawade be innamal khamru wal maisir wal ansab magura haram kuram ay bawade bunege faunne ei shaytana gamalta utere mahadi mudaru echke ekanka maduru heliwash bay riwayat toge Umar radiyallahu anhu ge arihun riwaye kembe ekalege faano vidalwa kamgave Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan e Allah saafu bayane bakurada behegutun saafu hukumen alon men baba dabban debe den emme furtama aye baqara suratu ge yasaduna kanil khamri wal maisir bangurada juaya behegutun kadege fana mistakun sual qurane e aye baba lebunu hiduga Umar ge fanu gennawa mistakun Umar ge fana nge kiyawa debe ehdo aneka Umar ge fanu vidalwa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan e Allah saafu sida bayanen hukume bangurada med baban deve e Umar radiyallahu anhu fada buddhi veri hikmat teri duru visne bebe kalunna gabul kurave kamennum insanege buddhi fila diumaki adi buddhi fila gos timage karamata sharafan uniwa fada kankam mati veri ma sahabinge kibe fenumaki Umar ge fan fada bebe kalunna tahammul kurave kamennum ehme masida saaf ko bangura haram nuwa hindako e kashiga hifa lega e bangura le higa fadan hashkandu terega bangura dawrwa munda bebe kadunga duruhedi nuwa nekan ingetive anekas vidalo mundia saaf hukume bawa labwan deve den aneka bes nisa surat gaya bawa de la taqrabu salata wa antum sukara maswage ngure bagura da kar no me bawa de nunduga Umar gefanu gennawa nistakun ekadefana e aves ke adevi hen aneka Umar gefanu vidalo mundia saaf sariha ko bagura haram kurabane ayata bawa da bandeve den aneka mistange meduga kurimati mundia mi adabat terkama rulerikama mifada kantatta kafoga Allah taala bangura haram kuram gaye baba lebi ayatu ka Allah taala wahi kurabi kuridenne fada ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam emitakati gawa ka Allah taala bayan kurani khamra maisira ansab ei guduta azlam ei dundi dandita mi shaytana ga amal to tere mahadi mududar amal take shaytana beenumani etakati beenu koge mistonge meduga ruli verika mufadda mistonge meduga adabeterika mufadda adi Allah zikru kuruma muras elumashe fahal antum muntahun tiyabami hum ekan nuhutta nabi wake ki hutta lash ni sabun de nimuni Umar gefanu ge sualan Allah taala sida saaf soriya bahun jawab devani fahal antum muntahun bangura abi mutiyabam ekiba nuwanang heye mi ekiba washe efadan kurega murfule end Umar gefanu vidalone intahayna ekade gefanu edi wadaganne ekurabam dia dua ge ijaba devunu bangura haram kurabuni hijuran timmana haruga kamuga mufassirunna adi danna bekadu vidalone uhud hangurame fauge bangura haram kurabuni danna bekadun ittifaq velabba ehmima madin makka ge dawru gaya adi madina badagamta vestin arufahum bangura haram kurabuni nikan adosawa sahabinge kiyamanterikam huri hisab Anas radiyallahu anhu ge arun riwayat mani bangura haram kurabun aye bawalebun wagutu kan hingamun diyagai mi hadisa ga menani kuntu saqiyal qawm fi manzil abi talha timang huri abu talha gega mistakunna serve kodde e bon alade mihege gotuge bangura mistakunna bon dinuman alade hadan khadimege gotuge timang huri abu talha gega wakana khamruhum yawmadin al fadikh edwa mistakun boy odon bangura ke al fadikh eves kadurum hada odon bangura ke babate فأمر رسول صلى الله عليه وسلم منادي ينادي then رسول صلى الله عليه وسلم bangura haram kurabun ay baba labun henduga magutawga goane miyaku goa amur kurang angawa miyaku fonu vevi mi adu Anas gefana shabu talha sha bebe kadu nang ivi badage emiya gomde ada innal khamra qad hurrimat dannashe bangura haram kurabije faqala li abu talha
den Abu Talha timanna bidalwi ukhruj fa ahriqha nukunnash adimi bangura tan ukadash e wagutum baguta miyaku goum ge adu bangura haram veche engum gadu emumu anekai tedebbai ama kita rasulullah ekan engevi bai aneka ayate bai nuata miyaku suwalak kurema kame hingi bai shakken ufedu mevs kamenne ene hadani teduto ave suwal kuraka benu mennu ei sabun engevi avaham me jaadita bandun jadash ei sabun Anas radhiyallahu anhu vidalwani Madina ge golitawga magutawga banguratuge koru hedigen die eduhuga bay mihu bodamunde e bangura boygen sahabi gitaran bay bekalum duniya dukure ve bekaluge gohoruga banguratuga saru hunnana and Allah taala wahi kore bilaysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu imam salih amal kula mihu ebe mihu kabe ulum taketi ke sababu ebe mihu nge bes gelu mennete agora haram korum kurin ebenu kori bayaka evs faafe adi evs gellumen ekamuga nekkan Allah taala wahi korabi mi baqara mi bukhari ge riwayat bangura haram korabun ayata begotum at-tabari genna wafa riwayatu ga wani mives alogonu menna nuhanu ibrette riwahake Abu Burda rahimahullah ekalefanu ge bappa fulu ge arihun riwa ko rabafave ekalefanu ge bappa fulu sahabi vidalwani bainama nahnu qu'udun ala sharabin lana wa nahnu nashrabu al-khamru hillan bangura haram korum ge kuriga timamme bangura ge buim ge majli hega tibba ewagutu bangura haram korabun wagutuga iz qumtu hatta ati rasul sallallahu alaihi wasallam timange majinu tevgen rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariha diyame ehindu rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariha rasul bangura haram koram ge ay baba lebune e Abu Burda ge bappa fulu rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariha wada genne hindu ge ay baba lebune ekalefon wada nabi mista konna ko bangura buim ge majinu ge enno bangura haram koramun aaye bawa levumun awa misakonna ewaka bunuma ekan engum man avasa wadagen emburi wadandevi vidaloni fajitu ila ashabi timange ekwaringe gata timan diyame faqaratuha alaihim timan edeaye kiyade fime fa hal antum muntahun tiyabamihum mikam nuhuttanu heye eisaba kiyadin hinduga e sahabin ektere bekadunge tashiga ebbe boyfa baki anebba hutte anebbe bekadun timan kiyadin hinduga ebekadunge tarihuri mati tumfatuge tirige tumfatuge jassafe timan fahal antum muntahun maida suratuge nodi hebbana ta hame vidalumun ebekadun wagutum vidaluve intahaina rabbana intahaina yalomenge ve rabbi yalomen hutta dafemme ei bangura bonti bi majli hoga tashi goret ko boli kinu tumfatu ke jassa gen huriti veden mikan nimmada faden nimuni ehne besnu alon me misale kam ga balama singiran boy mun ekkibano ege mule mihu me kiyani ekati boy gen nota madu kok gen nota e bo member badalu kok gen nota bo cigarette ke baave badalu kok gen hutte to alon me nege gen cancer jeheka alon me nege ega nutritional evs value nuaka ashganda faida huri evs maadaye ega nuataga ega huri hus gellunka Allah taala waikoran wala tulbu bi aidikum ila tahluka tebame gatta tebame nafsu tan hadaku ketere ella anudash Allah taala waikoran wala taqtulu anfusakum tebame nafsu tebame amille qatudun kurashe evarum bes bihi cigarette bomi hadi hecha badlo ko ge faicha badlo ko ge gen sadamen no godan anekas visa badluwa tan annan cigarette ga akbodu mes bem mi unan hivi emi unan kora jessu men hen bune kitam me akbodu mes boname alon men birueti wanje bangura bomunde sahabi tumfatu ka tar jasa futta ya vidadu mabagutum nimma dabba vidadu rabbana intahaina e alamenge ver rabbi alon men hutta dafi ema alugandu menna mi basfurta ki mi hadisata ki ibratag kotuga nuanama fabi ay hadisin ba'dahu yu'minun niyata kafoga mi basfurta kafoga demma ki kochaka imam mane alon manna varihame non to kitam me million rufiya libunas mangura vikkan dibe evesechaka alon men nujehena me alon menge azuma kavan jehen
mi barakateri Ramadan mahwes local tourism ga arahuri rattauga etantanuga turatam islami ummatuga mi muslim takunna mundakuwegen dahenduga rashava faadaya manfaya touristunge hakutoge waaka dakkadakkati betabbayke batibe ajabu kurwani kamemmi emme fahum waaka ka dannawada beenwani mi hadisa ge fahum alun menna ki fahu zamanuge ummatuga fahu zamana fanuvunu nabiyage iman begenti be ummatuge mistakum nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurani la yakunanna min ummati aqwamun timan kadege faanuge ummatuga bayakumi humane yastahilluna ga mane ki halalu echekutuga deken hadane bay mane ki haram echeke yastahilluna ki halal qur'ane يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري بخاري के हदीस है الحر حر की बितागा जिने कुरुम के बाद मैं नोम बैंक हदीस सुनता का साथ क़ियाम में गम को मिस्ता को में तो का जिने फाड़वान क़ियाम गम को मिस्ता में तो का रिबा आमुवाने क़ियाम में गम के कुरुम कुने का मिस्ता के में तो का जाहिद का नाम बे इल्म उफुदले बेने मैं हदीस सुन का वाने हलाल कुरान है बाकुर उनका में तो जिने हलाल कुरान है फशुई फेरान हलाल कुरान इस्लामी उम्मतों का मुस्लिम तक उनके तेरे फिरियन तक उन्ना हराम है चे फशुई फेराम की गुदरती सिल्क की हराम है चे वल खमर बंगुरा हराम हलाल कुरान वल माजिफ म्यूजिक कुले सामान हलाल कुरान तब तक उन नालों में के तेरे का शरय हुक्म गाना मेदस्मी हूँ बाग धक्का मुंदनी ती बेकार वहाँ का तके स्वर्गे के वहाँ का की बेकार वहाँ के हौरिलुन के वहाँ के की बेकार वहाँ के अंगनुन्ना कोट तो का गाजी का नुकुरे ने कब धक्का वहाँ के की बैक में हद्दुफान आले धक्का वहाँ के मेरी आयत तका मेरी बसफुल तका देंगलों को में इतुरा बुनाने की के तो अलुन में मी बसफुल तका मी आयत तकुम इब्राहिम हासिल कुरंजे असहाब बेकलुन्ना ए बंगुरला जुआ कुड़मुगा मंफाय वाकं नेगिगन्नु कुरान का सीधे बसफुल वंगा फमने ए बेबे कनुंगे कम हुट्टा देवी ईमान कम के सबब तिमागे किबागा होरी फाफत का अरागतुमगे गोई तिमा देवी फाफावा व्यानुदा अमल तंग हुट्टा नुलेवेने थेरेपिया कुन्ने एम्मे थेरेपिया कुंफियावा रिहेबिलिटेशन नंग ओके कम में तनक फोन वेस एत लक्क रुपया घरद को के एत गांव का रिहेबिलिटेशन न बंगुरा मसवाता के दिन सलाम करो आयदा तक खरद करो मुंदनी एकम दुनिया के एम्में मुस्लिमुन्ना गैर मुस्लिमुन एब्बसवा कम एम्मी बंगुरला मसवाता के ते रिहेबिलिटेट करे ने अकीदा इनका दुनिया का मियादो सेबें अल्कोहल एनोनिमस ए बंगुरा हुट्टमंग एही तरवेदे मूवमेंट अल्कोहल एनोनिमस सकीवेस एमियों के प्रोसीजर तो तेरे के से बाद स्पिरिचुअलिटी दीने नु के स्पिरिचुअलिटी क्या हम यानी रूहानियत अकीदा के सबब मेनु भी फाहिश अमल तक मुनकर तक मिस्तक दूर है दिनवान था अबद अलगोंड में के मच्च बल्लवा वडगंबा इलाह को वाकं हदां को अलगोंड में मी दुनिया दो को ए इलाह के हजरत दांजे दुए अन्नाने कं हदां के मेनु भी अलगोंड में मिकं कम सलाम नुवेने एहमीमा एतन हदीस उड़ते का बनी मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अल्लाह ईमान बे आखिरत दवा ईमान बा मिया दें अन्ननी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवा कंकम फल युकरिम जारहु एना गवटेरिया हेकोम हितारे फल यकुल खैरन औ लियस्मुत हे बहन नुबुने में नमा हनहुन नाशे एत बसुरते कम अन्ननी अल्लाह ईमान बे आखिरत दवा ईमान बा मिया यशे मिकंकम मनफा कुरान नबे तखम अलन में नम अहमद मुहम्मद फातिमा या इस्माइल कियकस अलन में ईमान का आरोन कुरान में जाहिलिया ज़मानु का मी मिस्तकुन नबर जाहिलु का अलन में बड़वाने फौ ज़मानु के उम्मत का एम फौ दोस्तों का जाहिलु का नाम व कुरान उफुल्ले भी बंगुरा हलाल को एनु नमेंगे किया ने ज़माने गन्नाने रिबा आम व फाड़वे एक किया नन्नो एनु नमको किया ने हम मलोबे तखुन अलन में मिकंका मा में दु बिरुवेतिवे
vangurala mastuata katin alon menge umme salame kuram beenu nama alon me aqida warugadoko alon me warugaden aqida ge hifata bekam ga wanje alon menge aqida ga warugaden hifetu mattaka sahabin ge siratu ebebe kalunge warugade imani ge wahakata kun alon menna iman kam ge taza kama aro kalli bigende inshallah nisilsila ke en darusaka ke madama ve shaykh badal quran hada wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.